wala bana ngich ke reading and telling time mulunu de queen kana lartane nyaiti jeno eta de diri lojide queen de kana dob dan diri larni ta kum chaji tech biya kamal ka jen ngijen wala kan konwen yam mi jiram jidit gwasma kan no language school channel guru jeno diri channel diri je support diri subscribe trying subscription ko bi ni nititi bikan chwa mala chu ko jugwa dan pai kalarit ane kwa channel kwa support wana ka ngi dan ban ngejan tama ka jen gwad me ka queen tane queen kana lar tane te tok engli te tan gwad me ka te tok nat ke tok nuare te tan gwad me ban ka chu link ker ko dan de kon ka link ja kan kon wen yam gwad me te kon du ko na ngach ala tane kon te kan ga de ka tane tane de ko la ro shit ke tane kan gwach dino ban queen dan de gwad ban je ngai ker no de queen di maniam mi chawo 6 o'clock gwad maluda tabakal 6 o'clock tabakal jen chanen gwad mete ka bank bakal ka bang chal 6 o'clock tak bakal chala tabakal to kon ke 10 past 6 lot kanode tabakal mete kawal do ko laro mete ke minute ni well tabakal mete ke minute ni well ke de kon laro 10 past 6 tabakal mishi minute ni well shi kawe tabakal mete ke minute ni dang well 10 past 6 lo lor no je minute dang well shi kawe na bana wo ni am nyo gwada me to kon ke midodian bana jek mishali quarter ke 15 past 6 gwada me mishali quarter ke 15 past 6 maluda jana tabakal mete ke menene weldih mete weldi de lar mete weldi mi logo bi menene bi kala la de chu lar janode tabakal mete ka weldi chale quarter check lule nungu menen dang weldi lune 15 past 6 tane bakal mete weldi tane bakal mete ke menene dang weldi de kono gorno no neme 6:15 quarter ke 15 past 6 chale tabakal mete ka weldi ke tabakal mete ka menene weldi gwas mete kon ke half past 6 lunne tabakal meteke jan diok tabakal meteke minene ti jandang diok chale de half past 6 tabakal mete minene jandang diok di enen kwad mene jalot kamo half past 6 tabakal meteke jan diok mulot kanu chiminen jandang diok chika we ngun minen jandang diok ngut kanyam jen chale half past 6 atukon ke 15 ke quarter to 7 de larno 15 to 7 jo not ni jude ci donne minene well diech ka wada kata baraw ci donne minene well diech ka wada kata baraw 15 or quarter to 7 de lar 15 to 7 ke de lar quarter to 7 mi jugono andi tama ke jugono jidi ci donne minene well diech ka wada kata baraw quarter to 7 ci donne minene well diech ka wada kata baraw na shablar no jen 6:45 tabakal tega 45 ke tabakal de jen wanu di de lar no men gwad men cha ngich ke yot ke milar 15 to 7 ke quarter to 7 ci donne minene well diech ka wada kata baraw na mo de la mo gwalo wana
10 to 7 10 to 7 ci donu well ka wada ka tabaro ci donu minne dang well ka wada ka tabaro 10 to 7 ci donu minne well ka wada ka tabaro yen chwale 10 to 7 te kon ke 7 o'clock ta baro ajena mene chwale 7 o'clock chwale tag baro neme 10 to 7 o'clock lono de ci donu well ka wada ka tabaro ci donu minen dang well ka wada ka tabaro mi chabun 7 o'clock lono de tag baro to kon ka duor gwal mi chalele doubter jen chere ka gad okay doubter what time is it now mother what time is it now doubter gwad me lurne nyada ki gat de kon cholo nyada ko chalat gades gadbo de kon cholo baby de me nyada etadi entama ala nyara na jen tejono kule tenya man yaman jugudita what time is it now mother etadi entama ma what time is it now mother nyada etadi entama ma deran loje no nene mother neme kuleri na mother on gwado me it is 6:30 ma etabakal kenus 6:30 etabakal kenus doubter thank you ma doubter che loje nene thank you ma doubter bana yenang no nyada ko bokula tekalot nyada che ludode chiloida tet nyada chiloida tet nuno de thank you mom ki thank you mama chiloida tet madin di larno thank you mom chiloida tet madin mother ma what time is it what time is your class what time is your class etadi en min lawo kaji dulgora ma etadi en min lawo kaji dulgora do kule teyne manantama chi doubter lo gwadama doubter at 15 to 6 nyada chi do no well diech ka wada ka tabakal chi do ne well diech ka wada ka tabakal at 15 to 6 mdelano odin tama ka ta diech metaka menene ke de kon chorno chi do ne menene well diech ka wada ka tabakal mother still you have 45 minutes ma gulingot ke menene tijan ngwan wide diech ma gulungut ke menene tijan ngwan wide diech wan nyo je ke ngi do dien biate mal